digitalni mediji, odnosno društvene mreže i kako to koristiti u dijaspori. Evo, imam tu pored sebe Novine Vesti. Želim da počnem s tim zato što dok sam živio u Parizu i počeo tek da učim srpski jezik, ja sam nekoliko puta nedeljno putovao do stanice Gare de Lyon da kupim vesti u Parizu. To su novine koje izlaze na dnevnom nivou u našoj dijaspori. I tada još sam mislio kako je moguće da u Parizu mogu da nađem svaki dan novine na srpskom. I tako vežbao svoj srpski, tako naučio i ćirilicu. Zato je potrebna ogromna logistika. To je dosta skupo i zahtevno i to realno ne mogu svi da naprave tako nešto. A danas, pošto je od tada prošlo više od 15 godina, danas ljudi sve više i više čitaju, informišu se preko interneta. I ne samo na platformama, nego sve više i više na društvenim mrežama. Za nas u Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu društvene mreže su od izuzetne koristi. Teško je doći do svakoga u svetu. Često objavljujemo stvari i u medijima, idemo na televiziju. Ali tu gdje imamo najveći domet i tu gdje vidimo najveći uticaj i najveći prenos informacija, to je zahvaljujući i to je na društvenim zapravo mrežama. I daću vam samo jedan primjer. Mi smo pretprošle godine pokrenuli jednu veliku kampanju podrške Srbima poreklom iz Federacije BiH, gdje postoji rizik da izgube svoju imovinu ako se ne jave kancelarijama za pravnu pomoć koju smo osnovali zajedno sa Republikom Srpskom. Konkretno, 400.000 ljudi raspolaže prava na imovinu u Federaciji BiH, a oni žive širom sveta, zato što su izbjegli tokom rata ili odmah nakon njega. Pitanje je bilo kako da dođemo do njih, kako da ih obavestimo o tome šta se dešava trenutno u Federaciji BiH. Za one koji žive u Republici Srpskoj u Srbiji, to smo uspjeli preko RTS-a, preko, da kažem, novina i tako dalje. Ali kako da dopremo do onih koji žive već 20 godina u Americi, u Australiji, u Austriji, u Francuskoj. I onda smo pokrenuli veliku kampanju na društvenim mrežama. I evo imam rezultate ovdje te kampanje. U roku od mjesec dana uspjeli smo da imamo domet na Facebooku od 2 miliona ljudi, na Instagramu 500.000, na Twitteru 75.000. Ukupno oko 2 miliona i 600.000 ljudi je vidjelo ono što smo objavili. Nakon toga, na desetine hiljada ljudi se javilo tim kancelarijama za pravnu pomoć i otvorili smo preko 10.000 predmeta. Šta to konkretno znači? To znači da 10.000 porodica će sačuvati svoju imovinu u Federaciji BiH. To je oko 60.000 hektara. To je ogromna površina. I evo, to dolazim do onoga što sam htio da kažem. Društvene mreže, to nije cilj, to je sredstvo. Ta 2,5 miliona ljudi, to nije bio cilj, nego sredstvo da sačuvamo 60.000 hektara srpske zemlje u Federaciji BiH. I to je bitno čime god da se bavite sada. Kulturnim nasljeđem, novinarstvom, humanitarnim radom, bilo čim. Društvene mreže su samo sredstvo da obavljate kako treba svoju dužnost, a ne kako obrnuto. Jer ponekad rizik postoji da čovjek traži po svaku cenu like, po svaku cenu prenos i onda radi sve i svašta. I nažalost, svedoci smo da mnogi to rade. Što nije vaš slučaj, što nije na slučaj, hvala Bogu, zato što znamo da je to sredstvo za postizanje naših ciljeva. Pratim redovno medije iz dijaspore i ovdje kao primjer ja bih izdvojio kako treba prilagoditi formu društvenim mrežama, a nikako suštinu. Ovdje imamo, na primjer, Serbian Times iz Čikaga. Kad sam bio prošle godine u Čikagu, tamo sam upoznao i Antonija koji vodi taj sajt, koji savršeno koristi Instagram, na primjer. I pozivam sve vas da pogledate kako to objavljuje. Znači, on prilagodi svoj sadržaj formi koja najbolje odgovara Instagramu kroz slike, kroz kratke poruke, a na sajtu objavljuje informacije koje su bitne
za srpsku zajednicu u Americi. Imamo na Facebooku Svi Srbi u Parizu, to je platforma koja okuplja veliki broj naših sunarodnika u Francuskoj, u Parizu, i sadržaj, još jednom, je veoma bitan, ali prilagođen platformi Facebook. Ono što je zajedničko svim platformama iz dijaspore, internet sajtovima, to je da su jedinstveni, drugačiji su. Važno je da se ističemo, da se razlikujemo od ostalih medija. Kad bi neki internet sajt iz dijaspore objavio vest o nekom međunarodnom sporazumu, događaju, ne kažem da to ne treba, jer je to bitno, jer oni koji dolaze na vaš sajt žele možda da vide to. Ali svakako nećete se razlikovati i isticati ako objavljujete samo takve vesti, jer Tanjug će pre vas to da objavi. I možda i ne samo pre vas, nego će i detaljnije da informišu javnost o tome šta se dešava u svetu. Ali ako imate internet sajt koji se bavi kulturnim nasleđem ne znam, na Kosovu i Metohiji, pa samo vi ćete imati te informacije kao muzej, kao crkva. Ako informišete srpsku zajednicu u Austriji, vi jedini imate razne informacije iz Linca, iz Beča, koje mi u Srbiji nemamo. I onda vi ste u prednosti. I onda ljudi će vas čitati zbog toga što će naći na vašem sajtu, na vašim društvenim mrežama, ono što ne mogu da nađu nigde drugde. Znači, biti jedinstven, drugačiji. Zato budite ono što jeste, ostanite verani svojoj misiji, a mi se pratimo na društvenim mrežama, gledamo se, a nadam se u realnom životu uskoro i vidimo. Veliki pozdrav!